Ya nisa boleh nak talmay na nonda ni boleh nak na riokani. Boleh nak viti rambi rutuma kekia. Boleh nak na riokani na vesa burubura puno da mga ni vitaman sing mekinan total nondang ni FIPF live sena live stream may na nonda songo na Fiji Indigenous Peoples Foundation. Kita dengan gue Santa Rosa, California. Kita sa pambola sar juga ni ba bimbi be kemuni o ni weto mana juga mai nonda. Ni boleh benaka na dango gles na dako na career to na boni ni noto to songo na Fiji Indigenous Peoples Foundation. To na weto mana juga ni na kabin ko ando boleh benaka na turanga ni bola ceki. Yo, ni umbul binatala na turanga marama bale ni nanda kuno mani biti. Ni umbul binaka na turanga kena marama ni warong tigmena se burbura. I London ni New Zealand, Australia. Kemini na tigmay tanga Papua New Guinea, Vanuatu, Samoa. Ni umbul binaka na dorbo kena Manila. Bye. Bahwa mbula tali tigani Mix balen na kabentay. mi allo si toka men kabini kuwa kito maruta wa lebu ne randa mai vitar tar tali tigani na wali wali mongo ka tababin binati ko bona kalon sa mai oti tali ndor madawa lebu na kasa ya do mai nonda ka rauni ndar vital nota tikina na vi kasar nga mbali tikenda kenda sarangan kawai tau ke viti. To wa binaka ni solitungan ng lala, wiki mami sanango, me Australia, New Zealand, me rabosa kimami bosa dondo tigo yani. Na wika etarati ko na nondambula na kawai tau ke viti. Na walewo. Na walewo tay. Orang matanggal ini boleh benaka. Iya, ni boleh benam tanggal. Ni boleh benam menonda kami nanda warong kami nanda kawai takati ko nabi kambal tikan na kawai to ke nang ondende dan dunia cinggo kambal tikan ya waliki nesurwati. Do tal nambung minango bekenda ranin da vital notaki na nabi kambal tikanda kena be kasada kawai do bekenda na matentu na mendana share harus kan wera na nonda tikumen nambudini balu sebe bunu ketanga biasa buru-buru tikina. Mana koro sana totosar ngeren rekilata lenga nabi ka terati kono nondam bula ko itu ki Nama lebo takali kabini kuwa lebo sartok na ulutang bimbi dan tarat guani membelat tangan nabi kasih atau timur mibiti wan bimbi na kena saloroi tikun non rasa Torke tungana tutuli lewu ni matentu na Muslim era na Hindu, sangsat na Hindu, pumi mengara na Muslim. Makin na sangiti ko na nanda matentu sa vangga sar cukup lewu na Facebook. Sabi sangat cukup tona ngoli sal metar bakina. Makin kampur ke juga ni nandina na Facebook. Ya. Na sinraw ni na tarab na kito sa tu waro tu kerto tarab na Facebook ndalaten na YouTube libatal to na naran ni da bang taka so na itamba sa jinggobi kendo to na bako may do na turanga donga na turanga yan jinggobi may buah na bro ni keli bital minggo so ni tamba na kabalolom sa to mikya kaya na bital na ulutangan na kabini kuwa na nangay wasya tugan no nangay kere Ciki kira ni tiga bulan nonton vital nonton benulu tang bimbi tungguan be wasya cukup weekend berra sa bulu mantangan ni be kimnin sabi to man cuma boleh benak chane sovo sa bulu cuma mai chane do kalungatan kanggu ulatai push televu ke AIT sanjina boleh benak tai iya ciki ni ate untuk nonton vital nona kabni kwa Naka berni tu ndawani wana ulta tiko me kito bibasa gini kina runa ulta go bena kata me u warta ka se mo pamadal ta manta indai
mende kelati ko kenda na lini vanua na tauke vambimbi ni mbalimbali ni rona pasongo. Psychopath, what again, a traitor. Ninda reda na kena bosa babalain and na kena mbalimbali na psychopath bakai na watare luta kendo na tamata bakai wanga tun matana ngai torutundo ne sele medidi komai. When we picture psychopath, it's usually an image. You think, oh, he's a weapon-wielding individual with crazed look in their eye. Yeah. That's the image of the popular culture that has been portrayed. But how accurate is that definition? A psychopath doesn't have to be that crazy and that wielding arm or knife. And he also doesn't have to be a criminal. A psychopath can be in your beings and you don't even know it. There are eight signs that we can identify a psychopath with. The first one is the lack of guilt. Yeah. A psychopath will do what they please without consideration of how their behavior will impact others without feeling a sense of remorse. Iro takabatuan na karabena katame takab rasensar ni koita kana na dabra takab se mar bakasamotaka ena bada bana na mutingoma se na ntor na kaya takabati sena sensar ni ra koita tu ya ken karua lack of empathy. A psycho is unable to place themselves in another person's shoes or see things from their perspective if it is not beneficial for them. However, they are capable of mimicking empathy or sympathy by observing others. Ira sensar tunga ni kawitaka. Se dava na namurayo wiko. Se padava na kao ko nanumotiko. Iko sa koisa nanumutiko na motiko beteke na kaya rebetiko. Singra ni tu moka me laukai me tu na buno tukina me reda mai na kala kabatikan. Sen. Sen boya. Koisa ta kabatungan wa vingoma se sen sa lakutungan. Ken katolu he enjoys making others feel guilty. Another way to detect a psycho is that they like to manipulate people's emotions in order to get them to do what they want. They pick up small details about you and they build your trust, and they will use that info against you. Blackmail. Klar? Wakanga na karto da kabangore kayo mataki boregi virto na irkeda na bilo itu na faka. Blackmail taki. Uira na bandin din taki mera may tukuna na kando don mera tukuna. Ana bali bilo ay. Kesa na kana da kabir. Yeah. Ira si ko ita kana ka eda na numuyi ko sa sa tutu na kanko mutu tukuna men bieni bali biso waktu na lago. Nanguna sa arto torikinan na watakan na bandindina, and they build their trust. Wesimona tikwa. Nanguna sabe simona tikwa ikina sange manipulatikwa. Sange muede no wakasama me lakome me tu ko me reda tu na karto da kaptiko. Nange da kabana ka or tu benakata. Kene ka they only value themselves. As long as they're doing what they want and getting what they want, they couldn't care less if the world is on fire. Ira sensaran ko ita kana kaya adubiko. Me ronga na lomandra. Me ronga na lomandra ya. Ne kena songo ninge nomo. Uko sin ka ita ko tuya. Ken kalima
they always believe that they are better than others. Psychos think that they are better than everyone else, and that is why they get away without feeling any guilt. Yeah. Kala? Sanda ronga da na bosa ni Vorenge la mani parlamenti, sanda ronga da na bosa ni Kayum, na tautu ni bosa na kena bia lebur kena mbalega. Ai. Ka kake dana ka nangu mo tintungo. Bokol. Numutiko raw ni raw sabi nakatak me bi kenda kebe. Numutiko raw sa raw nga na bangka bo tiko na buno biti. Dan sar. Ya. Be kemni na kenabo sa raw singko itak. Kemni karonga ni klasun do bero. Kanga rutung iyo sa na kandina. Na kena nakasara raw ka butiga. Nakanga raw sa tuguna ya. Nakaro tuguna endina. Yeah. Ken kono, they are big liars. Another clue to detect a psycho is that they will lie about anything to get what they want. Arida na land bank, lasu taka ni maruitu na nangeli kautuke na land bank. Lasu. Maruitu bibi, arida nga nakata katumi nrikit. Sa sabitu na lisi, Dios nga bulke Dios na ambaki. Loko na people pula na kena pindin na meron sumin doon 1.92 million. Dios nga bul ke dio nemba ke me kelikil tu kya na company chenya. Nandun do po ni dio na million ya rangan laman din do nemba sebi mana nemba. Dua nga nalud ko ang kaya itsain. Sabi dapat nalud sa ang kayo siya. Isa kau na nanggele. Ni roma tabi na wakang kumentra kiti. Ni sa kau na meninggal ko sa China. Kem ni singklada betukina bauxite na copper na tabatal. Kaula siliva. Kaula siliva. Asa kau kita nanggela. Ya lasu. Ni roma tabi na ati kuna kau tukuna. Rota mata lasu. Period. There's no way out about it. Orangi hiwo na tamata lasu. Tamata vindambui. Viva Lamotaki. Kayum, you're just a stupid AG. You're cunning, you're a big liar. Kani kabitu, they are often well liked. Kla? Sawa lang ito ko na bindindingi. Ala ko ito ko na wala ito na bindindingi. Saan ba dila kong ko na free na kabinim beno. Na kong na satellite merle sar TV. Satellite merle kono korni bakasam kemni na se tikmina korni bakasam tamanda. Ni kono satellite ro de nangi somo bi kemni. Ibi na kame komi kinin la me somo kin. Ke kartu somo matintu sa solo bi kemni na ken bil sa somo jibina. Go ko ngan le invitu. Vesu mona te kemni tiko. Vakabati ko na kame ro talitaki. Sorry. Kala? Soli na ndolo ke verna taka business. So soli verna free education na ngone. Na kake venga me busi mona taki me ronga ki na ni ro talitaka. Me reni tukuna chiko ni sa ronga kito sa ndornga. Ni sa pola chiko kemni sa robina ngarongo rosiliango. Ni reda sara chiko na kaya ni naki. Ne kaya vakatiko. E bosi mona te kemni tinga mbete me rauna nomni tonga na Fiji Fest. Ni alubinak ni vakasa mutaka bere ni vaka na bindi ni toranga na kasa soli ni tonga na sodapa. Iyo. Kerto soli amne ila ni tor. E come bini la borona tamata ya buno mani. Ni labongo rikotik me na Middle East. Sila cuma China. Oke meningan nangi sosumilistali. Anak karoda kap. Sa boleh cuma na binding sa kangata kana 2014 pakatal cuma. Keni kawalu go. The lack of accountability for their actions. Pero siya sarani ko ita kana ka tunggu na opposition members. Balata na Wana teknilab. Audit teknilab. Siya saran ro ko ita. Pro lang wareng kalau tengah goli wang tekilab ke li kerlon mi ke
Me adangan laman raw. Senga saran don accountability membu tu mentang ako ay cintenen bagyo. Ngoni labo sa rawa, ngona karamen ng business ko da kami viti, kona products ko ba ka utani ngona kanda rawa. Na ilabo bang tagikengo na ba na ilabo oli bang takatu baka samsam go. Senga. Meron ko itakatu na karuto tu da ka senga saranga. Sarada kabatu and they don't feel any responsibility whatsoever to give an audit or to be accountable or to be transparent. Sama taungan darong dati na rolak. Transparency, accountability, trustworthy, honesty. Wasa wala tungan na langi. Siya nga sarangan nito na kaya hindi na lang ng temper muso. Ana sa kupeka. Sabo mo tutukan na nalaso. Kini karua na kau bet warta weekend na ituke na nangunan enda baronti. Ndona bosan bimbi na traitor. Sena tamata liumuri. Na tamata liumuri. Da tigo batanga bango, da takau tingo, da plantango, kakeden da takaba binaka. Ngai chiko ento ngendo liumuri teken da ngeli batu kutukutal na toisa ndo. Me takabatale mo ko nandona ka me vimbasa ina ka nda benakata ana tamata liumuri andona bosen bimbi na treta ona buli ka bi kemani endona bosa todo ndona senator nada no maka sirio non address ta ki Caesar wate ki irna Roman senators me Pompey. A nation can survive its fools and even ambitious, but it cannot survive treason from within. An enemy at the gate is less formidable, for he is known and carries his banners openly against the city. But the traitor moves among those within the gates, freely. His sly whispers rustling through the alleys, heard in the very halls of the government itself. For the traitor appears no traitor. He speaks in the same accent, familiar to his victims, and he wears their face and their garments. And he appeals to the baseness that lies deep in the heart of all men. He rots the soul of a nation and works secretly and unknowingly in the night to undermine the pillars of the city. Na traitor, na tamata limur. Wate ki nga batigyo, da chuwata nga bango, da lakoike. Na loman na endo tanito. Ne alone te awasara mi weekend na kawitoke. Ya obrenge. Iya. Ya obrenge. Tuno ko na 2006 mo na sutalamanda na ngona vakina bubiri. Tuno ko na nona bubiri to get rid of corruption. Rona bosa na tunike. That was his intention, to get rid of corruption. Everybody wanted it. It's high time we get corruption out of the government. That was his intention. His motive was totally different. Na kaya tu loman na nelona hindi sar. Sandangeri de tu ko na kaya lagabat. Me torna matintu, may bala buti ko pat kana no matu bale. Bitir to na Lubiana na tutu level loman ni matintu. Bitin na nona tabla na tutu ni afariu ang gitor ka teman teman bio kin. Ando touch to me rewanda. Sei si. Tama-tama tayo sirin ta kapatu na didi. Heyo. E bacho na ngone na ni barro. Ndonga na kaya posa tagi bango ba kukuba. Zumbusan. Wan butumut, wan besimbesi. Leva. Tang servina, tang servita. Tang servi kayum. Heyo. Kayum wala tu.
Ni rongo de lasa sonda ka bikini na dunru. Ya na kantina utun chingo. Ni rede tu na kasada ka buka. Tu na mo ko ni na get rid of corruption. Me ada butumengo. Lele na corruption bita wata na matin tu ke sa da sibitumengo le butun do kwa. Irna daga tunggu rasamitu na bida. Ronandalo wono sambul danawa. Kau ni daga takana kini sau. Wada da mana. Kau na tiguna ronandra wada dan danawa dana kini sau. Ada wada ka betul mana kau? 1 hour. 1 hour. $216 mbaka wada. Na daga manda sa daga besar toka. Tana unisala lubu. Dari stagi na Nuduway. Lubu nga na puno ba. Daga binadaman sa daga toka. Nona daga na pada dan telematin tu sa Sibian. Saya mandangani redo koko na kada kabatiko. Laman na matin tu. Ni talaraki sambuchuga na nanda ve kamar kita na kau itu ke wale tu apa? Bernadab. Ni bekila. Betul ko sa somitu. Sa somitu ve kayom na kame ngalutu ke na merani. Laka bo kayom na kame na katme laka. Bimbi na kau tukuna. So ve kemini na dumro so ve kemini na renre. Di baka sam tak sarabal mutua. Di baka sam tak sarabal binaka bakam bimbi na kau tuna chingo. Na tamata liu muri, wete kena psychopath o warengi. Kero ronga dati ko moro klatiko, utukuna ni gobera. Warengi na tamata lo sulasu, tamata liu muri is a traitor, he's a psychopath. Waki no attorney general, tamata no qualification, ulkau. Sali turtuko na ministry ni kakedenga. Vitu na ministries tu na nanro portfolio jaro. Ada ba adukin? Sugar industry collapse. Infrastructure sa politek na base burubura. Wabu sa politek na hydro sa politek ngori. They have never done anything that will benefit the Fijians or the citizens of Fiji. Nakanga rombole tagachugo, everybody is a Fijian. Maya so everybody is a Fijian. Siapa kan nabi bintang tu tak? Tuna cukup ni sada kabango. Ana bartengan ni tamat untuk ka sindo bakasam tak tu nak tukun. Ayo. Kita wariko tiwi kia non lawan Fiji day. Membombasi kemenangan me kita vital nasian. Kita cara ngotong kan sabia songota cukup na Facebook. Songota na Facebook maybe. Kita nanti na YouTube. Nanu mo tiyo ko ame kena bangali kito siang arna bandwa. Nanti na dembore ki kemro mi tumba ilome ni nombor sar. Dorong ada binaka, boreng ronga ada binaka tiga. Kayum, listen to this. The truth will uproot you from where you're sitting into Nomboro. And that's a fact. Nabalew. Sa kenda bunga, au sila tren na kena waningon na berto na nungguito kani. Nabalew tumanasa. Tos chikna na nonda vital noa ya nabambul manda reisa na kani sar vito mana chikumai. Bulabanak seni buklendi. Bulabanak seni mai viti. NLA Bani Kawale Sireli bulidongo. Cheki sabambul chime bikim ni o korwa Sireli. Ke chone sabo. Dombolan na biokan ni sabi to mana chikumai ni kuwa. Tos chunga non da vital no membalet na kani corruption sa game magal tango to manasa. Ubaga sa matasar may na na turang ala daga chikumai matentu. Eto na mo ko brother na numundo program to daga chikim santo sarabati wike. Obvia wasi ngani bike muni
nakar to ka bachung na fake ko baka ni ka jungor na blackmail baga samtang sar na kisini Garcia na deal to ka na fake ko ki city Satu beli atau may PNG I think may papuni gini ya gitu na biyo na turang ko dara sa matento akere nga mo ko may kunikilay tono ka na kisi kene ni fake artondo ko chairman na witnesses arton prosecution sebenarnya tangan biloy sarang endoliko na tamatul arton office ni fake John Hante building ya boleh ki centenary haragendo ko kaya sarangendo li coach taki sarangendo coach taki na camera letuna o sea prosecution sini torra chico monto nangi wangangamba ta orang singa dona toranga ubiso to mandeliu tengdaki ako bultonga na fake sali promotor metronews blackmail ko ni ka chico itu na toranga go kuno ko ango tiba ka ando wangangamba tanga si so wangangamba ibiti porque na bini kising goro ni robotan taki Bateras ini kaya na judge na karto ta ba chukun na prosecution ko na nung chungan na judge na rewara li practicing sebarang biluai yo tono pa sangai nakasarang harto na ba sa coach de gero chung coach de gero na witness me na ka arto kun na karto sa abortama so ya tono kan bimbi no beto na gaya banganga baleta ngo andon ka ko tono na torongo na unika na setup na fake me abanganga na corruption ko na kenan durukin na matento ni borek to na mo ko na live ni corruption sa to na SDL setup or to setup ta na military council to na fake me investigate ta na corruption ni bugo to na SDL na corruption ya fa ni ko sa not even one corruption or to bitaman na fake Don reporter to lakabana Lorry Institute in Australia ni nareden na Pacific Beat kani media organization in Australia prosile or to rather to may na chini non dolo na cases 10,000 cases we are one of fake only about 5% or to investigate tax at the level na cases or complaint charge mo na matintungo not one of those cases came up makanya ka siguro na level ninduk na blackmail yung namatin tungo was set up to clean up corruption and na ulumbali ni kan ko yan ni ko they turned out to be the most corrupt government Fiji first pero kan nino na mucho ni sanga yo ini wara ka megito ngi wasen bikin ni na kampalatan ka ni fakir ngo tayo naman na ni madali yo sandara Promotetila na be definition ni ruan matanggal tamata mo. Dua psychopath. Darong nga na bosa anda kilang ko dum tamata sa ali tu. Esa nga ni di binaka tuno ng kabobo. Asara na kandara ito ko bi rongo. We mbani marama wata ke kayum. Ndara ito tungan sa dakilan ni dala tu na kaya dakab. Kamba le ko na naman. Yo esa nandua dangkalere ke na traitor. Na traitor tamatang kasi sa. Pero kandara ito na ruan na esa nanduin saranga ndara ito mo. Dora tamata dano ng kabobo ka. Dora tamata buku sarbaga sibya ng kabobo ka. Yan na matanggal tamata. Anda sotawati ko nangono sarango na kibiti nangay kele ko ni de ni vosa ubi ko bakuri ke na dictatorship ngo na oire ravilu takitu mai na kokoa wakanga takitu na kokoa mera torchi na vilu taki na karakteristik watango kune wanandora dictator elia ngai buku sara psychopath and a traitor. Kambale chikurorwa sangai okoya sangai wakanga takana matai walu me nona kuko tu. Sangani wakatara tutu na nonrombala bun nonrobu bulat ko meni lalango. Wakata kiranga dawawili kana Henry Talan na dictatorship me na Middle East Europe na wingo no South and history
era wakanga taka matanggali boy kabatango era lilia eta me raka bangake na kanga rabina kata zaka to ka me zaka na biba matei yo era buku sara belata manipulate ka tunalini bono traitor psychopath dictatorship na kana radidi tu pasanga bulu 5 bulu nambaki orona dictatorship ro chukur mebiti nasa uchuch non ro yambakingo okenda ke bakaro na ro total ro ngito data kana bi ting nambakingo sinro talebi kenda menta bakatara me didi talendor tamata rach ko na mona psychopath sendon tamata liumuri te kenda chiko traitor kwa harote ke musu ke na dictatorship navale Dona kau be tomana vale chingene. Berni la be matagal. Tuna chigo nada na buku na tamata buku sa. Na buku ba bolotam be tuna chigo na pasa be mon vale. Buku e sireni ro o seren la tondo mena chigo na almotua. Na almotua ren sireni didinga batina buku. Mena chigo talanga na kilaka. So wisdom, understanding and knowledge. All these three go together. Kuala kabutingo ubarangi kayum na buku lielia ya buku elwai buku babulu ya ya ni waki batertona letulgo ni chinga chikina na almutu bakalo kena kilaka batikena elmutua ndarele kena na alwai ni tamata na bobonde ni nono bosa na bimbedi na beda na turanga na nona kawa kakira da kaba bedi kino kenda na vale chiki bombol tal mantave ranawe kanda sar beta manachak mai bolvenak meni usi vekela wambolo cuma melusi dombolo turanga benak sarwa lebu ke mendona turanga satu ngoi bici na beto kuni beke mendo na valeu meni usi vekela beto mantal tanga mengo obi apinisa ngalaba bolo na brother klachimbe Australia apinisa bekim ni na boni bunonga ni tikukina ni sampula iya Dambengal ngol tonga warong toko toronga matangay mata zamandana naman ni daw na biyosi sa ngol teniko. Iya benak sa ro madala ta benak na turanga matangay ngo na rock ni non ro bulan na turanga ro sa luta gi kenda chuma nangunungoy. Madala benak sara na non ro ito na sandali ato menang man menta batarong why they are doing what they are doing Iya, na ni sabat tu yang narokan ni non bula, watakin non ro ito ni bilu, tak kira sanggai bulia nak kena lawa, undemocratically. Iya, sanggai bulia orang nak kena lawa to suit them, to suit their pattern. Sanggai bosongatan don ni leni benua. Main bosa bang dondo sa rusini yang gitu rawe na rarango ni politiki na rara ni demokrasi merong gitu kina pasal sawa rosanga gitu nduka toka merolai bayu tong main legislasi memori ni rosa songa tatorau nelaci mai weekend dan ledu warwa gona nakaro sangai daka horau bosantina wa ta tobeu ko sa kuneta lemea o matangali tu manasana le ko wisdom Siangan na matua, siangan na matua. Kan dan mati mendengar nikah, orang kecuali na itu bawa itu key, en kilau kaya, ni salah dah mendara nangam dah. Don na malinon rabo saya tu nuk antu lengun yang wana tu mandi sengun namburu, in nabi mango. Iya, memang sama terjadi ko era nasalah ko mango era bata mata. Which means non da culture kenda na kau itu ke merasa hal ko sarang ay mo kenda todo o kemuni non da ni warong ngati mo kemuni na your place in this government ibi rukun ibi mango ya ana government na bakasa matalati ko sengan ni ko anda mai redati ungo
ni main rama tiku ngoi matanda in duan sipi lo mana tiku na layone iyo go usa bawili ketiku mengon prime minister santa usala ko takoso ale usar na prime minister ula ko takoso go sin ngai bakan do ebiti da sarab tiku mene to boni bilu te go sangai tamagir tiku go ne muri to don ni bilu taki waka duana maten tu eviti en duana ngauna. This is the worst. Mendana tukuna bang don ngonda sengani datu wale wa bagata na vikambara tana maten tu. We just trying to put in words. Na kaya zakatu me ndangeme tukuni tuku weekend na matin tu sabsaba matin tu ndau wengarra bindondonu saben don bena langa sachiko balatini dasare de tuka ina ndukar na sin sabsaba ni wengrabi sanda mai bosan dondo tuku kinu ngamenda tukuna tiko me rando don metor na matin tu akawai taka viso taka no kosim batndap sakilati on dentro isara bosa tiko me bangon len wono esinde bosa tiko boilelia bosa tiko ni wana mata na andalinga cuando reda anda romoda na vika sa boy tu lo tu mengo menolo mani matin tu na tamban ni lawa ke buka sa sing ni independent na tamban ni lawa yesanga yo seranga bakan do bitire re bak saranga belatani ralok talim mani wanjin jena sarang me brief tikital me relation ni wanjin dina ni bilawai esa sa seranga ni ngai binaka sa dapakaloma takanga sa dapakaloma na puno enta sa kautin kun na malibo sa lutu na ngusunda na turanga prime minister na singa e kapta de mo de no ngane do interview tingor na journalist o Simpson so Stanley ngai takoso mo forget about the indigenous rights and with them order na non rada utamen na bosa right from the heart Dina takta la fitisa. Ana kasa na tunuka. Usara mai. Iya. Doon na nanundang bulaba politiki bit sanga kasi mai sa salma tanganan duka. Damay doon nga umuri dati ko na may dabu dati ko na doon ay talatala na balatan na balatir na Muslim da sa may balawir ito na Muslim Betul ni kan sangat tidak sinvalue na Muslim. Muslim they contributed a lot to the history of politics in Fiji. Dua mandana turang anggo o mista kwa. No be kango mista kwa anggo dona dauni politik. Federation go sidi kwa. Ya. Ko sanga anggo na kusango ni sidi kwa rongo da mengusuna. Randi rapanganga alis na Hansen reports ada usus cara itu ya era nimbulat tu kina non kusango kasar ngata untuk leave the Fijian alone. Do not touch their land. You Indians, if you work or you have business, work hard, and you can go and live anywhere in this world where you would want to go to. But leave them alone. Do not touch their land. Gondo naka dabu to sidi ko. Arang kay biya pala wala federation resen talite ko. No sa. Ando na turang dina. Rayawa. Turang na politiki. Karay mani mawire ni matau reser kiliu reki muri dabu to kina na sa. Dongo ramadali. Ore na Muslim. Tamatan dina rani tabe na politik itu. Yo kona Muslim ko to lewat ko kona radical Muslim ko hakai mo. Eti ko na rasa sangat ngor na wi kamel ko ngor na kay Bangladesh sara Muslim merlam ngor na global agenda ngor. Siangan ni gai ka me katik ngai biti siang biti sa sama juga ni ndo na movement lewu burang ko ya so na kamen na wandan bir wandun na nda vital nambal tu ngosi so ni politik ngone so ko nanda na len bunu biti anda para tratti ko na bi kambal ta na don mendame wandon de liute wandon ke don mina ke tu ni to so sa to na vital no sa ndambula pa tamay bir na nanda na India sa nanga seta sa nda wi lokko binanra toto katiko ng bula. Sektal doon na lang kayo tiko. Iya ko nagkasangay rote utang go kayo mo banamara mo sa tunga. Ngoni tiga wunin doon ang dende. Oka na nakakabit isang kayo sa pakamda tiga wabuli talong gomenda sebakira na Muslim. Tiga sarang. Nakaya doon ko.
Karena basi ko man chini kalima ro sanga bul na mbake tumailu. Tona mo sa wato to bondo nang manendendre na non bulay bal ni bebesu. Oto wana bo songo. Eran dan kila na turangan ita sama ita kali. O turangan ita ni madere. Alfred ni madere. Ngono sabi suko tu kinoko na maximum rabis tu no bisa nan tuana rumia. Asa tortu kana maximum sangai la ubaya na en roto na chinkan tuana kalwa na bongi. Sangai le busana da pada kabong ko sangai patu kana mo ni madere the reason why he did it. O chike de sarra kona non ne bogmada lo en tuala ngana boso tu ne bigo ni madere berni ulis teletu. Ya da pase. Da bini betu kon. Kun lang katakan roto bulo no bisa benat. Na beisinga kede andu embulia na kalau etiko na kena mataka etiko na kena kabi iyo se endo na mataka bo sala kabamo wada bani sana kabi sana bongi sana el nesinga ni ochi na kawa ka bajunga laba that's it emula kan tumba ayanga moni madar siya ko na matanggali bibo sa eksarabang guru ko binaka sa menda bibo sa kina urtun namin gurtu sin may tukuna bang guru biyaw ndo na matanggali bibo sa menda meran babur baka sa mabiyaw nunggu chigo lago no go lago tumba dur may tumba ni madere so libi panikeke bir na bisa ngarti tumba ngano ngarawele kinadir no na turi tumba ya bondo sarame da bini may lango turanganita ya na matanggali tarbote usa na betar ngabiro na turango ya after this what's next ino non rumah tinisingo meron ba kasama tigo what's coming the consequences of what they are doing right now como Mtagali ndona comment biltong mingo seni kando go chikusara misuba ndona comment go unlike the past government, the current government has introduced mechanisms for indigenous land and resource acquisition. Since the 2006 coup, this has been done through the setting up of the roadmap building, the CBUL, Committee for the Better Utilization of Land, under which sits the Land Bank, both of which are protected by the Land Use Decree 2010, which is preserved in the 2013 Constitution, Chapter 12 on the preservation of laws. Tuna tika na bibisa rawa siya itong mayao seni tay? Kandil. Na kena ba ngase taki. Na kena kauli bibi kenta. Na nonde yaw. Siya walangan gele, nonde ngoli. Chiko talanga wana decree ni 2010. Kila decree 35 mbeka. Na kambela tana nonde ngoli kena ba ngase taki. Reda matanga neda na ebole ital tubango na surfing decree. Na non rabu na may wakatasi si sur na kay tani. Yo ya nakayamo na nakayanda tunitiko. E buku sara yo liel ya sara. Goso na kar buku menda wele tukina na kaybiti. Razaka non rorto nanda kune letelatia. Sa ndor na evalu lebo menda yan ramikin. La sa rota na nanda baka wele tiko. Beta na nonde ya ukin seramos ako lipikan. Tabaka sa mataka iliu do tuntunga bango na private sector control ta tuir na India. Kaya Na public center sa na service. na civil servant. Na matani tu ratu da control ta tu na kayiti. Sa non raw tu ya lang mengo kayo lakabango kan na scholarship. Sa wasian ko kaya kontara kita kira na civil servant tawag ko. Gas ni buli or na laka ng kontara ki. Na wakat sikit tagi kedele saranga na kayiti. Balatan na doon na wili ni kendele buko sa solid kita usat ko de bawa gitu na scholarship. Wian baki rosa nga bulu nga na kayiti 5 rawol so nga bulu. Na kaindia kay na bi kay. 5 rawol so nga bulu kay na rosa nga bulu. 5 na bagi mengo ada ko non kontara ko rongo rangay tungamo rongo lo masarang. Private sector
kena public sector sa non rakyat na to bulangi o kena to tungi chini be ana ka avutsuko sianga nindo na ka da ka biketo ke bakato sa kolib meka metuli baka na ta non to yau nangele urna hindi arawang ngambang solibir na gele ngo di teke nandobu solibir na fertilizer solibir na itenin dobu role kotal mai tu bertamata mer mai dukira kan dobu rate nandobu ramai elektronira ngomni musundobu kotal mai tamata mai musundobu ko mai na tereni mai kau nandobu iga eda na kanda kabir eda na tereni takira bika de baka sa song mai bika na public sector ko anon datu ra tukina nanon da wakalesilesi na keviti endai sa kolibikana sana ni karoro na kanda la kuduru mati kaku ninda buki wali taka chunga senda kaningi to taka chuko mentana no manina tertare kana mai sa tarasa tunga ko non tambula e bakanda wale taka na tamata ni kwa irna luganda irna makumbuta dona bonno bagalo mer na chilgina na vale tai David tal no taka chuko na kambal tikenda Bimbin in the website on Facebook and social media. Cheki au rather to go witnessing sa oji. So bosa tang saranga ba ko kayu na Facebook. Social media. Na media na Facebook na social media erto sin control takrauti ko. Ko ngango na sala ko around in the tarayere chicken no nonta. May meet your toes a control takatu na FBC na Fiji San sa sang talaga buntak na non toko na to na matinto. So nung una dareda na non to report na FM 96 na Fiji Village waka merto to waka chunga na matinto. Yo FBC bet kay Fiji San sa matatasar to nga wasing libo. Rongo abang tekiro to na matinto me mouthpiece. Sa ngusun ni boss ni Fiji Fest Tara dengan to headline PM did this na PM go. You never see headlines about the opposition. O siempre respondo na headline. Minto na headline. Ime headline binak. Ke headline na opposition na headline datu mai. Na headline binak ke nga la ko tiburto. Wa bimbi kono ka wasa mingo migbedos. Tono mo ko antona bitamo ko na non redo ko na ken solituko. Na tutuli le na championships na board members. Sampai tengo donde kena itamba. Ya, bitamin gomik. Mbaldan ko na response ko nakat ko no kayim yo kenta. O yo ben marama sample ibo sa mayo denalilyo ni lotu sale. Kenda ka ko ni boste kare chuna muslim. Kanta bosa. Ya. Ito na mere ni sin dundon na kayo. Go warta sarto ngango mik bedos ni redangori. Na dio na executive post. Na executive sindo na marama. Not one single woman. Uiri keda na dio na executive post ngori kaya to. All nine. Yura chikon na graphics Na championships. Championships 91% male. Iyo. O kenda na to kay we are 57% of the population. Man the championships ngori 34 ngori endo nga na kay which just one fidget. In the population, in the Fijian, 37% of the population, they hold 79% of the championships. Yeah, the majority ko some of the tingo migbedos. Go de sinika lasu go na ka sa receipts ta mo ko and it's there on Facebook. You can go to his Facebook page and you can see it there. Championships 95% is Indo-Fijians. Indians. Yeah, Indians. 5% nga okay. Ang ito no ko erto na championships ngor na board members ko ang ito ko na core team core members. Orto na core members ko so berto limo ba to na board orto kaya ng boso to. Lima vida ba tal to na we are do tinga na la core team limo nga ko na la muslim go. Ya mo sinika menda kani kalasu go na ka saranga that's fact and you can see it right there. Dapat na menire kaya cek Naka eu na singa uli ka kin na katun na
superintendent ni Lotu Wesley na Methodist Church o de Warandawas. tal Pepineri tal Warandawas. tumburi ondo na alo kata o mai tu ulika o baka samantaka na katukuna o baka samantaka na kawito ke na kata tu weekenda o baka samantaka na bunua sanda tukina na bunua sanda baka na ulu tukina ka baka singin dona kaya dak mengai tu endua nei toke nei liu ni Lotu Wesley mengai tu na menda kuni bosta gira mas nakakita tu na chike endina todoko ising dona kaya lasu tal these are all facts whether you like it or not endina chiko nakakita tu kuna nakakita kau itikina sarabati kita ni rena ngone toke kora qualify tu merator na itu ya for what reason sang betanga ni kau toke oi ko tokana tu ya usan ruka ora raw taksara na kau ni tu kuna kero bitang lo chibu tindana turang atran go ta no mabang o na no mo tal me ta kabandanga ni tabi ka de ko kina kalu bunu ta kana basu bandun bunu ta bandun basu kalu kento na ka embleti kento na kau te kento no me basu kina tu da ke basu kina megi tamu tango me girta lan tamata ngarbi kalu ngarbi mata kau chigo au san ruka sarna rawa sarna ni lungu rawa itu na kamo bosakin na kapa kalau birna leni sipini no musok sobulut onge me kawe yuki na bekito ni kito boste kirchi no muslim sinto na kito tuni ke mbuli se kito bulli da ke me se lasu sen tal rongo da binango sinto na kito tuni ke lasu kito sa da kaba ken research na ken documents tungo bekito nakakito tunu chingo ni rto lago me na bandin din na virna biletek na faika merle me bosa virto na prosecutors me tu na kartu tu na lamani bali biloi ana kandina todo bali den donga virto e tun talbi kito donga virto na suliban din dina e tu na talme na karta ka virto sindo na kakito tunu ke embuli me kito embuli tu me kito laso da betana me kito laso kina Rakautal rale kursa dak. Iya. Raku sombo merele tukuni bir na kar nondon me tukuna. Na labal naman balwe. Na waki na bili sini angarse. Sitibe ni kusombo. Ana tamatel di umuri kokoa. Iyo. Sitibe ni kiorong adi chugi ko na tamatel di umuri kokoa. Baka monduana kago dakaba. Lamani ko binak o lesinia tumbiri ko binak. Iko sangale tu television ndo bate kena tamata laso vorengi kena tamata kambo adaro o kayum monge me bete ki leseni bailas kala ne bolta butun ci kuni bete ki na kuni bete ki bailas kala ko ngeda kawa senga tumbu tu no bakasa me kinda nelom mo mando ataka na katukun ngirbe lesenia Sitibeni girbele senia ota tusa tegiko tuna bando no bana ka tunu biko bele to kona turranga ko tunu bikito endo saranga birto na soli bandindi na ibali bilawai kito na singtu na soli bandindi na bede o ko endo birto rako mai tambatul sangi tigi na kona turno bisa ko bulu tunga le promote isar me turno bisa tuni bir na kap me tuni wal biloi ene ki biloi ana kasa avakatiko sinto na ka kitu dembor ki ke lasu e sinto na betana bikitu sinto na kena yanga bikitu e sinto na ka kitu daga bike kitu sumikina kitu daga butungo ambezin kitu lomana na kau itoke na buno sa baka na ulu tikina na kau itoke na kada butiko na ka no muslim ngori otanga mogotiko tal na kada ka butiko kayum ulika manda no na thesis na cultural autonomy ulika ni ulika manda kerker ni ulika ni torra ni ulika ni baka samata kana kani tukuna
Ava poko mi talara ka somo na nondon posili baturang. Odeo kwa. Odeo mondo kwa. O torungi kimini tal odeo mondo kwa. Muslim. Rong adavi kimini no tunu chingna Muslim. That's a fact of life. He's a Muslim. Tamata loki va. He's a psychopath, he's a liar, he's a traitor. Kwa bata ke borenge, ndo kalasi bata kede. Liburi ta chingna kawi to ke. Yeah. Ausa mandu asana. Aura rawa. No tukang gue tal ngasin lutu sele. Reverend Willie Soni Langi. Iya. Ana tukangku. O sembondo ni bambo to no rongo da me bando na tal ngasin lutu sele nakani tukuna. Ya me bakani sa tukun hoji. Sabarta sartunga be ya no buno ndur tukena. De casa sumi kuchigo kayum. Tutuna bandon. Betana ka ke da ka rukuni vale lo maningele sebengan nadakin. Na kambura ki me tumba. Tembura ki me tumba. Kemi ni klabe na kana buno ya. Ka ke da kana buno puto na kambura ki ndalen vale. Wasini kalu tuna chuko. Kakuni bala mo binakata kana tamata tuna wasini kalu. Kakuni bala mo binakata kana tamata bala mo binakata kana kalu. Buno tak bantu na wasini kalu. Tu na wasini kalu. Nandina ena tango makiko. Nandina tango makito kito tunjungo nandina. Singdana ka kito tuniki alas taki. Beten singdana beten be kito. Momo kin ito ngon makito tike makito me. Langa sere takase langa samite tu na ka ke da ka betu matin tu gore biti. Over gi klabina tu na nalos. Kayum knows he's lying. He knows it very well, but he's a psychopath. He doesn't know. He thinks he knows, but he doesn't. Sa senga na buku, sa senga na almotua, sa senga na kilaka. Kanga, auto na beboreng. Na buku sa lelia, na almotua sa senga, na kilaka sa yao kaliasa. Yeah. Tutu ni bilite ken tundon mendo na buno tukin na tamata menda reda ken lini buno menda reda. Go Antoni varite ken bilite ki binakango. Turanga binaka, turanga bosa bodondonu, turanga lo sosaba. Sing dona peni lutu dal matin tu. Go sa tangger na peni, sa tangger wabu gitu nga. Sing kelarang gitu be. Siang sarangan indona, siang sarangan butum dona kame tun eloi borengi me tun okay. Auditor General, ko teman-teman biyo na Auditor General's report. Interview tayo ako na turangan na katun. Oh, only that. You wanna know about the Auditor General's report? Borengi, somo na tarro. Kim mina barong tiyo kim sing kalisindo abati ko. Kim sambo buli binatok. Kakuni bali ko nalaman pe interview na takatuba. Wala laman takatu na sosonitar. Just shows how stupid and arrogant you are. Laka kere tiyo na interview teki chingaw ko. Bo interview mo Attorney General. Sa sota ka na laswe. Apa mundo asara menurut tobo ni las. Las wa wili ketiu ka. Tunci dona dorbo kwendo lotel tinga batikiko. Orang do lotel tinga batikiko na be korkor. Tunu ko sa wala ngani rotu ko na ko kundo borong bertona FIBF. Iyo, nabi korkor. Kwa sa tunu tinga kunindo kakuni kwa sing tu kuna kuni ni wilika tunu ko ni warong na kaya tunci me na Facebook. Tunu ko sa wala sara mi tu kuno mo ko me ko ngani warong be kim dona FIBF. Singring sianga, erna warong betan ndina ya. Tambona ka badava se badava na kamborenga ndina. Ena lasi ka ngani. Na lasu ambo wanren. Ena tangga dinga.
Truth can stand alone. It doesn't need me. It doesn't need anybody. Truth can stand alone and fight its own battle. And it'll win, hands down. Kayum, listen to me. I'm surprised because you say that you're a lawyer. You have earned a lawyer's degree. But the funny thing, Kayum, I haven't even heard of you prosecuting or defending a case in court of law. So, is that a fake degree, or did you buy it from China, or where did you study it? Hong Kong. Hong Kong. You must have bought it, huh? Because what you say and what comes after your name as an attorney general doesn't add up. What you say is stupid. Everything you say is stupid. Everything you say is a lie. You and Frank are just the same. You're birds, feathers of the same bird. You flock together. You sing the same song. You eat the same shit every day. It's amazing, man. It's amazing. I'm just flabbergasted. Even to listen to you lie and Frank lie every day. You're psychopaths to the full extent of the meaning of that word, psychopath. You don't even know it. Every time you go out to the village, you promise this. Vorengeli liela takna kango verna vi korkor ni tukuno go usata kabango. Butu mandana ngona. O ba kasama takamandana ka tukuna. Iran tumina korsar klatu na la suda kabatu. People in the village know you're lying, Kayum. They're not stupid as you. Stand back for a moment and think before you say anything. And look at the people staring at you. They can say good things in your face. They can say yes, this, yes, that, yes, this. But deep down in them, they know. They know and they know and they know you're the biggest liar and the biggest crook. You and Frank are the same. I'm sorry to say, but that's the truth. You lie about everything. You're a psychopath. And you don't even know. You manipulate people to get what you want. And you don't even care. There's no accountability in what you say. There's no truth. You don't have any integrity. Least of all, a fiber of truth in your whole being. There's none. There's none whatsoever. You're a liar through and through. A con artist, a bullshit artist, whatever it is, you're just a liar. You do what you want to do. Cultural autonomy. One thing I'm telling you, everybody's going to end up in that 6 foot by 1 hole in the ground. Huh? You think you're going to live forever? You go barangke na naman ko ng bulat ta mundo. Oh, sorry, ko sa kadibiti ko na Messiah. Garon na. Messiah ko tibiti. Messiah ko tibiti. One is the Messiah, one is tibiti. Ayo, Messiah tibiti na bunang ngaro tinikin na kalo nunro kalo tikin ngori. Each step you take gets you one day closer to your grave. Amen. Ayo. Nak. Nabalebu benaka tiki. Ya, atau sing ngono sa lebu telangan bekal sarbe tomane cikumai. Bolo benaka obi pensoni tagalayale. Timbang mai Israeli ke sanga na cikumai biti. Ngakaro po tamay intabu lebu. Brother obi te na romba me Australia. Bolo cikumote totoka kemondo na turanga benaka na USA. Bolo benaka tau Bula Tengmodia, Chimundanagongo me Sacramento, Johnny Sobo, Melesi or Methodist leader, Mero Leng Okayum K Ratu. Oi, Simeli Mafio,
Neta ni bulu bina torang night. Bambulo cuma yo simeli do bulu bina na torang bina ka bagaleu bina bi bar ramataki. Nik koma libuka ni bulu bina ka mero ni malo bulu bina tawale. Ka cuma yo chone sobo los ken Sokuan bisa. Big time non rematen tu. Waya, rombule ye. Rupa solo. Saga si neta saga si muton rogo saga ngai tu minggo. Rombule bena ka neta. Ya, toso chinga karosuli sambo. Nimbola bena karosuli dan tutu. Bito mana chinga minggo i Australia. Bena karwa. Sa bambola chinga yo karosuli. Ya toso Toso chinga na vital no, bebaka sengke ka tunggo tiki na levo ni lasu kena vindambu i teko hutunga mena matin tunggo no na teko mena kuwa na 2006 adaba ni kuwa sa foundation tunga ni matin tunggo na lasu ya sengke wasa chinga yo senia na vikambala na nonda resources to modal tara chinga na itamba kwa sengke lakmengo me buah o créame na wartaman ni bikim do na kangu na itamba sanga mingo imbua ni sare tungori no no ni kei me reket tamani garli busa tungo do ni berna garli lim satu na no to no me bua akanga me na kan tungo na kablo lo masala tungo kini na biokani di tingori no da bangani tingori kini mai biti se burubura ni renda na lasu ken kablo lo masatungo nangara tungo ka tungo na kantungo ne kene ti tumbu be bi mama na mali lo som bi mama na mali lo som sa tau tu kino na wai ya Salam tunggu nauda, mai bicilebu, roda cing leko, tambi cing nauda, tambi cing nauda mai wono lebu, nengge baka sama tangan na bonongo, nengge sa expose ting tunggu, sa reda juga, tu wal sa tunga nengge, sa eli kita nakau, kel rekin lebu na do na top soil, sa nge me expose tu eno kong mai cini kita juga ina uli wai na raketi, sa nge cini ani wai tui, ya. Go na vika tun meio berberama ke yung go na benefit lako vera na namba lasu ara na mama sa tongo mi biol tunga na ngela ko sa ngi tau tunga na oda wana dan na goli wana dan na bunora bulukin na kuta na kleba na non to bunongo kleba na ken rong na kuta Gayan ravitali tu na bunongo na kakunre na leni bonwa Yana rekanda tampak minggu, gue do tinggal biar nayan juga. Kawai, sa kawai tali sa koko. Sampai temu ko na kago. Iya, nakan itu nyo sarangan non so tina sarangan tali juga kya. Oh ya. Kabalo sa tunggo kim don bekan. Do redati ko na go na ka tokuni ni duri na lembeng me da hutu ni okina da bela okina na vital no ni ka ni keli box set go agar mo tu me na million tamani million ya na raw okina ni kuwa anda senga tinda ni roma da no ndol biar na kandong Alright. Saya lihat ni okechena sale to kita na so tala bunen boya uro si kon sarto sa vele sa sang tiga wen nono Lebetal na buno merto likil meli darta likin na matangli barta da sala tumo. Yengo na kantina kuya kimami be barta kan fin bikin ni ero buni taga tugo kayum ki ben maram. Ando to kana sotti me watabu me kunni kilay mai. Ang lebang tagi talan no sotti na security. E buni tagi to na kamo. Go na ka kito do wasa tuga ni tai na dina ni be kana to ka tuga ni Dodon moni wase ani bir ni nota. Kemuni na star tu godi to na ni bir. Pa mi bir to na to me bosi ni kila. Na dava sa roto no mutu. You know? What do they think? No dava sa no mutu na bonno sa bolo lo mutu gamo.
Ni wasa ni miron non tambah kila, betul na langsung sa baka betul mo Fijisan FBC orto sa bantu men tambah kamay. Sa borta kami na nakabang. No way. Iyo. O kimay mina borta ka chini go na Facebook. Sangay lawa mo ko chiko raw. Ko abiti kayo mo. Bani marami kayo ang ito ang chiko. Ni kuni ri warung kya, ni kuni ri ke ngor na lasu. Aray, na lasu lebu sarang araw ka chingor tay. Iya, ni sara sinaya na kasanda vi talan wata kamaida ke baleta na ndua na psychopath. Sa zaka tu ya na vika sanga saranga nimbu musita bakalele na elon raw. O iran matangana yan ratika irna sotia ko saranga liba koptal mo ni samosita. Sombe kana ngonin bang ngamay asasa may buwa kara leyan rabati ko na mikakunin doon na lunibon wabo ki kamera ni reita. Iya sarakawai tiko, sarakawai mena lunibon wa enal vila sutak leu saya do tiko, sabina katimo ni kina minda kila. Nikita utukun tiko naka lebu na tamate le wasada tiko mai lebu le wa kaudada ratukun tiko ninda racist. Dari itu nggak nakasa pola kami bedos. Secungguri dai. Gongo na nakai tukunitiko. Sa level 550 bakata na pasente. Sibia na vima makebiti bia ono 50% na kende wili na kebiti. Yo evita na pasente correttor ko na chairmanship ni be board. We statutory bodies. Evita na pasente. Kena wili tuga tol benga na pasente sebita. 5%. Nanto na vi sibile ko na matangali matani vi kango na bango vi na katime guni tagi ko menda matam ko tumaken rotolo kain roto tataka na sala handa mai tukuna ten sa ka dor maten tu binaka ngai mo ngar se ter tataka mi na sala ngo ngai mo rambu ka ter tataka mi na sala ngo ngai na mengo kayum ta na sala da ter rede ko kongo na boga tulewa na lawa sa vivisa we na kai na tirri rocho kada recho na un salsa tamay titar no to bal makoro goma na viva ka matang bokotaki e ano na kona treta e da kabando na kamurrei da tiko ngai da ka mo ko indukum ana boga rebaki ni maten tu sa vilu te gitu ka kunda bota menda ya lu matua mentara nimbula merenda mbula kino kenda ko santa mbula kani ochani irona nonda kawa ko menda nanu mir irna lubenda irna makumbuta endondo numere tumu daga mai tuna non rei bota ya ke baka santa bia boli takango do warro mo birongo na vale wa mutagali iya benar sa dona bolo beli satu kana ngele sa na may saraw to kaya may buhay may buhay kemudian na kanda may buah kima mengo kima mandanga singa nito keningele ni kima mireda ni kemuni ndone wasini to okay kavangor na rara ni kana bogada ni na muningele sambo musiti kima mjina tala kima misinga ni marotaka me ado we kemuni ya ado ndone to okay na vi kasa ya ngori ya ke baka ni na kilabinati wa ndo mo ni na kilabinati wa da daga ya ke baka senga ni kilaki ni ndona ka ya sando nangito nduka ngori sando nangito lawaki sa daga tingori ndo mo ni na kamai kima misa lawaki taki kima misa senga ni rongo da na posa indina ndo mo ni na tuguna mai sa kito nduka itu ani ni bo madal ta mai na langa do ke munitu rano ni bitar tar mai bi mai text mai Facebook message mai bikito arani mai daura kini kin lenga ni sa staban dinetiko balateni tugunitiko na matin tuko ni lasu na irana bosa tuko na Facebook ya me arani kima mai tugun dinesaran na bi kandina ya tarana na munimula nangelengori sapa kangana lutu menanga na bom menanga saki o tibi tu sanga bulan bagi ngereni na kambula na bi kabo Allah masatongor iya satarana na muningol wai bo ni nanu mumuni na bilo itaka na ni sabo kadata na nanu muni kan ya nabi kake de tu kanun don menandam garabi na matanggal lenga bangore ta ballo mani kime misarabat juga nanu muni waitui
saboka juga na lomani ndona longani ndalo ndona bu Vudu. longani udi main ndona lomani banua na lomani waitui kara binango sa ndona kaba loma sa una kaya nanu okila nambula nanu okila nin wasini ngumbula kana mena waitui ya ni reda tu na mabua sa tunggor bana waitui sa ndona tamani mabua wagai tamerandina ya sana sindan dana ngaluwa kan tapi tal notaka da kela baga tigo imadawa balatan raw na bili tegi tingo raw senga ni lomani kanda ni toke senga raw sanga baga da tana binda kan dina saranga sanga melo tunga na bosa kami da ena bi karom binietu ena billboard tungori gor na itabi ngani dona matin tu meta kabatiko ni labuni bi bugala mi balangi mayaliyo ali tunga lomani madawa sin bakilai ele buna ka daka sa sanga ngani sospa ran da betu kuna ele linga ngauna ya bina ka mutgali dream dani na vale mutgali ni reda tigoyana i tamba na bikasa ya da tingore me bua ni take mena ngai sotale ni tamba mena kene kuriani beke menina nonda ya sa rukan sa mi tombo ki kento kosto ngono sa si bito na ndono wona nonda vital no chiki kare meni ngai dongana mni bosa kan sa ngai bito mani mengo Unis Sports mai Alaska boleh nak tahu chiki naka beke menina nonda na turangan marama turbon ngone lawa beke menina turana to kiningale turan matanggali turan ni busa ni warong tigmai bekim ni nadaro ke ngone lawa lebu sarna ka kito same vita notak lebu na ka kito same durak lebu na ka kito me tuniti gom balatan na daga buto ni matintu e vingarap tingo me viti esin na ka kito tukuna ela sutaki nakakeve kitu tukuna usaba tokoro takoch daga tu na kena documents na keni tamba kundu saro chungwa ulusi batalama na mateni topic wa tukuna chuna psychopath but kena trade rombo kawe mananga bikim don na turangan nimbua orona rongo na kili sa daga tungur me rombo lom danga me mbore robot mendanga na kasa padadana tungur na kili kechen Sang. Sa rongan loman raw, anak kau tunjuk. Me rongan loman raw, taonon rutanga. Kemni kerongan ni butu matani katumba. Wasan bimbi ni wasata. Ya na kandi ni adaka batiku bereng. Me rongan loman. Na len beng dikrengo racing no pakanan no bereng. Ngor na plan sarangan ni kayum. Musliman. Iya. Me kurte ni menengele bike mina to kiningele. Mer la mo kinana investors, mer ni robo la bo kino robo tikena romo tintu. Iya. Iya. Satu suci ko nangona. 5.5 baki. Oni nangere ni teiti tale menam bulakina na kakana laman tele num ningele. Tamatuli ulangkar. Ya na kena pi wala mataki. Nangara sa kiltunguri mani na tawana tale. Ni na tawna udu na sisi. Yo. Sa kokuti ko na nito wasa, kremo ni wasa ta. Koku nga mbete ni kito kawi takati walebu. Na kambere tikenda na kawi toke. E undo musichi walebu ni taka na bibasa inikango undo wetumbia kinu munra. Sando masula kalau mendo turio mo malua. EPC nga. Iya. Iya, satu suci nangon bakau tu na sa roti men nangon ni binding-dingi. Rosa na baro wabu kiti kene ngura raw. Sa raw na wabu kisa leisul chika na ni labo na bisu mwana. Ana dada kan itamata sekupet. Meru kawita kan numunimbula siang. Rono tunu chika ni kitulas. Mentonesi nga me kito nangritiro me kito bi talono manda na Facebook. Me kito terungirto na taro kede kito wataro timo. Awambo to na singra bandu e vero na rani. Tu batangane mero tu kito bi wasaiwat. Bete na kilinga non rolas.
E sa tos chingana ngona sa bola chingana ngoni binding dingi sa na lau tingori na soli kabin benu na soli lavo na wisimona na lasu kangoni takabangoni na tosongo na ngunsala na taike dana lasule bu obona tuna bikimni tuno ko ni sa baka na tamata ke me biti me Fijians me sa toto botake equal citizenship na tarro veterango sale toto bota nananda nondon ana laman nana matintu evanga se vi bandu ndi tektuki na o kayum na muslimani go Wasatiko tal ngasin lo tu sele tunuko emenda kuni wastegir na muslim sanga kita wastim ko kita tunjuk na kandi na sing dona ka kita tukur na elasuta kita tal kerker musi cikito nin tambi tukur na tuke na bunon dan don matem rabuli mai sarva koroi sarva tani tutu ya merlen tambi kina bulatanga ni rotuke lakoinyo kayum na muslim Paciciti ko ya banda mertal ko ndono muslim. Ken donu bi ka yo binak ya san donu bi ko ya udal. E bosa tal an betin sar ko no bosa. Ko ngam betin ni musi ti uti ko na kaw toki. Sabo le tu na binding dingi. Sana la ko ni gor ne la ko na wisumona. Sol na kam benu sol ni lavo. Ni albinak. Kito singi wang pelita dona interview ko ta ko borengi chigna ko tukuni kini ko ni na ding tegna no matil tu sana tambuno na masubichisu areda no buno sale inte osar kino borengi me sale batile wata mo ko e batiki ki no odi mandalo tu bi bo Satu ngapala. Iya. Sekula. Asa na muna sa baka na ulutiki na namatin tubit. Sa pala ka tina binindingi, nyalbinak. Na buku, na alamatua, kena kilaka, na salabatigi kenda na biyamonu kede, na dhaki na binindingi. Kesa dhala na mo binindingi, bilu tali talo borege kakayum, waka mwade wana na mungiale, waka mwade wana kawitoke, tuna rawe tuka be na makumbumu watertono lubemu sa siang na mdongiale. Tuna ratungo. Nyalubinaka. Sengiti ko na land bank wa nanabaso tuko na nito live stream. Nadaba mo nisuli kina nomini land na nominingele na kawitoke kina land bank. Ertolo ko mengor na kilkili raro me ka rami kile talaga na mdongele. Nadaba tu kina nailabu. Na 2.2 na milioni ko hala tagitungo ribirto mi buah se buah. Echigi. 1.9 million ko alta itu borto na kili box ide. That 1.9 million is nothing compared to the value of the land. Pekemni na kautoki. Toki turani toki ningale. Kemni ndono muni multi-millionaire meviti. Erraro tunga ni torangan dona loya ni advertise tak na ningale ni biada kan bisnis. Moni le sule tu bong Dios no bul ka dio nembaki. O dia me ipiti ata batuna mbaki Dios no ka dio. Hausa nru ko sara. E mosi ne longo ne bakasam ta na nanggingo ni rai. O singklan de sombe ka sa bangumini labo sa sombe sa torin labo ni bosota. Nunggu bakasam e banga. Sombe ka sa torin labo sa bangumi bani labo sa bangulutu ikina. Alo binaka ni revetu kon na koretu kinto komuni. Len matanggali, len nebusa, len koro, len matabubale. Irratada que tigo be kemini na biblioteca na bunua. Ni almo tutigo ne o kerker. Ni lotu, ni ngarabina na kalo.
Ni warong tal na madamingo meta na madamingo sa nang ito sa takin nito kakamurek. Iyo nakina kata-kata Kito na parte ke endo ni tugu kuma ni rong karevite borti ko borengi ke kayo. Gue endo saranga virto na revirau, na tombo kirau. Nang karevite borana buno sa tuki na video teki meviti. Pero também vem teki na tisu me. Iyo. Buno sa lihat tuki na borengi sa lengkar na tebor. Ya usa tunu tingan kalau kedenda kalau tikin wana tamata kede buru sa kalau tingan mumbul. We borengi beti kayum prepare yourself. Doomsday is coming soon. Nabi ding ini tin rosngabul tin kawal. Me kuwa bando tale ni lase kamevake na dan rawo kayum sa borengi. Wanrumudi pakandua tambuludi ni kotel nro kune una vale una nomni warong mada mengo na ngono batangani warong kina lebuna kan kito na dembur kamay sa kito tunu chingon na norto le komair na bandindina na bilay senia virtual na kinabo we ratambadada to cover na prosecutor sarangami tuna birra na kamera tu na palibila wai siti beni wala kembali tu lago le reko kedame rangi ko de tambutu sa tambutu kino tono prosecutor sangi tu ne virtu vir kede na kamera tu kuna na lomani palibila wai ana kasa takabutu porangi ke kiyum ya meru kawai kina balai siang Mero mbundo mandanganan alo ni bibutu ni tuwiro siang. Me nga nalo mandraw. Ado nga nalo mandraw. Oro din sa tunu chingo ondona nito itokani ndo chingo bichi sa sangaji ko kayum. Watigo borengi. Mero songota na Facebook. Mutuguna abi ko borengi ke kayum. I'm just telling you this. You can never shut down Fiji Indigenous Peoples Foundation. Never. Never in your wildest dreams you will ever shut this organization down. We'll shout everything from the rooftop. You close down Facebook, we'll go to YouTube. You close down Facebook, we'll take you to court. Oh, Benakata, I want you to do it, please. Close Facebook. And we'll see you in court. If you two think that we cannot take you to court, think again. Karara. Kare bikimini na linubunwa, bikimini na turangan marambal, hindi ka kunirere bigiraw. Ruangan na tamatanguri. Ni sa tonggan binding-dingi nyalo binak. Ni tonggan na pati ni binakata miwin. So Delpa National Federation me kubando nindona tamate butaka na Fiji First. Bete na pati mbut-butako. Pati lasu-lasu. Rambini kina na psychopath. Rambini kina na traitors. Ira na itoke ko randam ito ya damdam ni matinto ni Fiji First. Bunch of traitors. The whole lot of them. Excuse me, it's koko no gubosa iya na kandi na utuno jo. Ni liumurte kimemitu na kawitoke. Sanga bikimni na alo mani tu manda ni baka relisu na bunanda satu kinago na kawitoke. No. You'd rather get paid. You'd rather see the Fijians being trodden upon. Selfish, greedy, self-centered, arrogant. Yeah, come on. Psychopath. May wrong ano la momani. May wrong ano la momani. Ni siyang ni kau ito ng bulan ni kau ito okay.
Sabenaka ni mode na turanga kena marama mbale ni nanda puno lomani viti kemini na turbo na turanga na marama kemini na ngwana lai. Kita usaba motel chingo mi Santa Rosa. Ni taka ni nandona madha binaka vikenda na madha ngo mani kalunga tatiko na kalunga tapatiko. Mai nanda tiko na nganga na ve singa satu mi mutanda. Nabale tikina tai ini dona meni bos nantai karena nonton posangan ni Andre wala tunyo chinonto yose na kama nikua naka sa wa mo de politiko yani ndonga na ka wanu ni kende kin na ka ke de rosa da ka batungo ka sa mo ka lawa ta ka uti ke na kana ka unangele na kana sinrao nyo ndua le vile wa itakira irto na matentu ka ke de ai wa ka lawa ngana na ngono ko mesanta wakasa mutiki ni tuki ke wakasa wakalawa te tu endu no menda ko na lawa se san betan kake de sa zakatu menda songolat menda buturaki menda wakalawa mutiki na kayit do no menda ko sen ko bi ko tenga mena wakasa me metiko no wakasa reda na lebu ni tamata ne binding tingi na mbaki mengo kanda chiko nga na 5% sinrawa ninda biso takatalento na lawa ko sa banda tungo na materi tu bi wala materi sinrawa ndua ke baka anda bilu ta kinda wingi mandanga eta na sinrawa ni biso takanto na lawa ke baka anda biar rokko ko sa non di tay menta baka sama tango nda rokko ko na lawa bokolango sa nda biso tak ibada ba na ka menta bi vital no tango na wale tanda sotal la mada mingo na wale bu tai matangali ya na wale bu sa to sar na vital na boni ko le na kamina kanda remota de break na mai na vikai sen ndo no ya to chuno do no mi te ni na bakas mata sarwan bimbi vital na taka kena itu ke na menunggu manden de bekanda das kamai kal regle na na loma ni constitution sa may bultalangan no constitution ne tongare kenda nandun ang matin tu sa ando ten serangan non na boron bilutaki da tole menta bakasama tawang binda be talang nota kapun tangal baka menangai mbasi umay bosa uru ya na morbina siang ngona itiri ni ngona da eviti sako to mebikan matin tu ale bunaka awa tuno jiwa na ni kapun boli kana kar popole tungor na bil ko se me wasisi kemo siang ngor na bika to sa bitmai me bawa kalau na naman ipakasama no ni right na ngono na Fiji first na dana na Fiji first ya Fiji first yo sare tengo bika kita nga sa liungor to ti mo to ne sa uli lebu sare taki angge me tu yani na no to bi pada kala taki liung na na matu kali sare da ni sangare da na re ni tomata kina no bilu taki and selfish attitude, selfishness. Yeah. Ni red na tamata korlengara bimay na bilutek yan. Tigong mo na lo tent. Na bibo no epiti. Sanire da ko nakanda kena ka tigong ko na roka ni bilutek. And the baru nung itigina na ni ko. Selfish government. Malamingo nagawita lo mate. Naka. Nawale wo matagali. Ya. So na wekanda resengei ito manising minggo usa na bambul matanga mati bera berne to giba modelen sambol benak steri velia bol benak sista dona ka tunti minggo steri 40% 40+% of ministerial position is held by Kayum pasang patana pasente tortonga dona tamata. And Tonochingo Steri, this shows what he thinks of the rest of the team. As I'm born to Tamanikali. Katal Chingamoyo Div Unis Pots may Alaska time and Nakanganya Chiki. Nakanya catching Bultanangele after 50 years. Tonongo Unis, Alaska, not even 50 years. I live near
to mines in North America. And still they are open like that one, Tantolotia. They are open like that, like one big Bilokaba, and they are more than 100 years old. Saratantol Tungaba, Sasindona Katakaratukin. Makandua. And people, Okachimengo, Kachimengo Eunice, people should think about their children. And that's what we've been doing over here. We're thinking of the future. Again, the numeric on the future generations. You can go. The numeric on the Simbarachomai. And Tongo Eunice, Sari Levuna Kovo Kena Lawakida. A tiko on a matin to na FFP or Fiji Frank First Party. Ninding Tangabaka na Lewibiti. Never levu. Eunice, my Alaska. Dobi mother kaya to manikan na chuma Eunice. Chani sobo sa ronga nga may namboro. Iya, binakawalebo. Enle do bula may rekraki. O bula binaka brother. Oro chuma rekraki. Yo do tel na kay baratang chuma yung Useni kung krengan na link. But bro na chungo na public lecture. Maybe. Okay, human UN High Commissioner for Human Rights. And ali was it my USP and the bitu nakola ko may viti. Bitu nakola ka sabi na nakola ko ke tine. Yeah. Chunkandu Moni tobole moni barong kina public lecture balata level na submissions sa soli bi ko na turango. Pambimbi nakisinga may buwas nakibital na tagatingango. Lebu sar na kisi sa solingo berto may buno lebu bitel lebu talana keli paka bitali sa talatungo do na kampanya na SS no keli gerengere sabi sungo yan ngo nakasa batara tumay na matinto ni kayong batikay pa ni maram sarto ge may be security ko but they allowed this to happen kel nuku sa ko tinga missing to na sen dunes no nakakita batara na Fiji First sini Fiji First Fiji Frank First Party. Katimingo saying, please use the public lecture by the UN High Commissioner for Human Rights. Ask questions. It's at Fiji, 7 p.m. Fiji time. Mumbito mandani na link mo ni Reda. Check on YouTube na link mo. Yeah. Okay. No. Go na YouTube link moni lako bana YouTube chunkin ngo ko sambita take ngo bana tamba ni screen ngo youtube.com channel UCD ni tabula moni reda na it's na then election go USP 50th anniversary launch Lodala campus Monday 5th February ni reda na YouTube and chukin na link ya kito na tabula tala me watching ngo Sunday weekend to Right, go na kami nga ni ko. Sabi ko, Monday. Sabi ko, chungo Monday. Sunday weekend. Oh, it's Sunday. It's today at 7 p.m. Oh, today. Yeah. Well, dala chungo na heading ulit tungo na YouTube. But ito naman ko sinin na kami ni ko na Vitu. Yeah. Vitu may Viti. Okay. Yeah, kinto sana chine koloko. Yeah, ona chingana nonda live stream ko sa imbita na link mo ni narani connect ko na site ya. Lecture bimbi saranga minda rongata. Kambimbi balate en bichung making na veka sa ada chung rememeti. Binda batana kor to sample takana nondo to na kada to chung mebit ndona reporter to imbita. Na kabalo lamad na gawira non relostaki. Lebu bira rashin kla tumundanga na ka salida kanon rabonwa ken salida na kel a lot of them didn't know what was going to happen up till now sa rabila de tunga sa lokalo company kel sa libang rabonwan me pada talikina anga imbito men tamane dem chilebya wambulo chingma yo lela serba kul bos kachimo ko andre wa bo chingma me Australia wambulo chinga mai vinakato ko me nange Bito man ito kutong palatana kena sakune ni ro ngarabita borchungo kayum kay borenge. Tugtong bimbito ka, ya sambil tamo ko na Facebook na singa ni ko.
inu teki minta nenge vivo seni kina na madan minggo o karua sulitla ke baka gosto ta karua samber na nindo to vital no ke roni ke connect men madan minggo monni ba madal ta ben na be kaya da chuku berton na nondo to men na rugby league me be na kani labo kina be kambla tana ya ni walimbulla onni ya bitamai me aba ko ni vidi sale tarre bitama na wa sa be ko mbanga ya iya it's tonight ang may kang gumingosen ni mata na lecture na bong ni kwa kito sa nabitani na linka moni nange o tinga ngo ni nare danga na membolo ko biti sa na chicken na linka public lecture moni rongo da kena na be ka bolo mo sa vaga dar chungo be kenda na toke kenda na indigenous people nan dina kena lasu lewu da ka batongor yo orenga batke kayong ya kito sa ba mo dito kan ibina wale we kemni na each some issues go to Moseni issues such as torture, non-compliance by Ashwin Raj na office ni media watch kuna maybe na indigenous rights etc. Ya bina vale bo seni wala na madaminggo kito sa magkana sa ngol mengo nita tumburu no tekni nange lesumay na madaminggo nange may vitamin juga ni nanonda live stream. Ni Samuel toka. Naka. Pasara itu nang ulo mong sawa ka mo basin ng ulo ko nakit. Ito ni mo sikir na. Rota. Kola nila man na siya nang may todo ko. Oh, dahil. Sama orang ngarut kan terus. Lem sana ni kwa. Ali the president, the vice president. Tuh pasar tuh dia lah pasar juga. Naka. Satu yang mau tahu mana siapa? Ya om tadi dia. Nah dia udah makan. Nampak. Sampai tinggi tu sini. Baik, great. Kamu deh. Right.
ko sa tusok ng berbasang, bawa sikit tusok.